بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما درسات شوي بحثي شرط دست نوش ششتني كربو أبركا دي بحثي شرط كيدية شرط كيدية نويجي كين ما بحث شرط نويجي كربو أو جي ششتنا دست نويجي ما بكرتي قد بباقجي يا لشي یا جهی یا جلکی. بجابرکت بیچه که برفرهی بحثی دست نویش ششتنی کن. دی بحثی هندی کن که فرمان هادی کرم دست نویش ششتنی و نویش به دست نویش ششتن چه نابیدن. و دی بحثی شرطی دست نویش بخوشی کن. و در سابقه دی بحثی چوانیا ششتنا دست نویشی کن. دست نویش ششتنا و عربی بجنی الوضوء. و کی ما گویی یک شرط درست بنا نویشیه. یعنی اگر کسی دست نویجه نگیریدن یان دست نویجه که تمام و درست نگیرید نویجه ویدیا باطل بیدو جنه دا قبیل کرن. اگر مروفک به دست نویجه بکد نویجه ویا قبیل نینه. اگر عمدن و بکد وی گنهکار جی بیدن. بگا بگی نزانید یک نویجه دا بیراوی هات دست نویجه نشتیه وید باطل کد. یا نویجه خلاص کر پشتی هنگی بیراوی هات. یا حتی پشتی هنگی بدمه گیجی. بیراوی هات نوشتگر بو بدست نوشت دوید و نوشت بکت ابا. شو اگر یک عمدن نوشت بدست نوشت بکت ابا گناهکار گناهکار مازن ابا استهزاء کردم نوشت ابا ناشی بیدن. ایدن بدست نوشت بتشیشتن و یاد تمام بیدن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بجید ویل للأعقاب من النار. ویل آگر بوان بش پحنی آبید ابد نه نشتم آبی وقت مرو دست نوشت شدن پحنی کام مروی. دست نویجه شوی، تو تمام نشوی، درست نشوی، طار نبید، پیغمبر بیشت آگر بانجا بیدن. ویجا دست نویج بدشت بو نویجه و دویت یا تمام بیدن. دویت یا تمام بیدن. دلیل ما چیه سر دست نویج شیشتنه؟ قلنا رب العالمين عز وجل لما أمرت قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي جلي إيمان دارا جلي بصرمانا إذا قمتم إلى الصلاة أجا هوا فيان بيجبكن وهيد بيداس نبيجبن وهيد بيداس نبيجبن فاغسلوا وجوهكم سارو جاوت خبشون وأيديكم إلى المرافق وداست خبشون حتى تشت أنيشكا وامسحوا برؤوسكم وسارت مسحكا طبعا جهج سارينا وأرجلكم إلى الكعبين وبيت خبشون حتى تقال جوزاكا. إذن أبا دليل أمره خد تعالى أمريتك إذا قمتم إلى الصلاة أجرين ربنا نبيجه وبيان نبيجه بين وين بدأت نبيجه بين خد تعالى بحث كر كده كيلو كيلوشون وأبد در صبيت ده بحث كم برفرهين كأف أندامت هني شوات إنا شيشتن وحد وانا كيشكه. إذن أمره وأمر بواجبونه يعني والحديث كده يهاتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيجتو حديثة صحيحة تشكي بخاري مسلم يا روايات كري لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قل تعالى نبيجا إيش هوا قبيلناكت أجر أو بدس نبيجو حتى ودس نبيجا خد شد. قل تعالى نبيجا إيش هوا قبيلناكت أجر أو بدس نبيجو حتى ودس نبيجا خد شد. إذن أباش الدليل السرهندي كد فيد دس نبيج بيتا شيشتم ونبيجا وأمت همي وعلماء بالصرمانة همي يتكم ذابون السرهندي كون نفيج بدأس نفيج شتن شنبت إجماع علماء وشيوي منا شكو ما قد بو دليل جدارة ما الشريعة كنا قرآن حديثة إجماع علماء سحكيه وبشي ما قد قياسة منا بس سبب جاء قياسنا كده شنكو سحكي هر سب بينا قرآننا حديثنا إجماعنا أمت همي زانه بسمانه هميت كون بون السرنده كون نفيج بدأس نفيج شتن شنبت إذا أبا مازاني دأس نفيج شتن شرط كي مازن أبو نفيجين وفرمانات يكرم ويبقى عمدم كات يقولنا كارا قلنا هيك مازن وينازوني بيت نفيج خود بارا كده. الفيديو بتشكل بحثي فضل دست نفيج ششتني كذا. شو قبوتشي أجر بروي بصرمان قدر تشتي بزانيدن وبهاي بزانيدن وأجري بزانيد بتلبرشين بيز. يقول بقى جبت ذكرى كي جلب كي دراستك بيش برخوديت كده خير جدا بس أجر بزاني كاتش خيراويتشيا دي بتلبردشين بيدن. دبوش فلان ذكريت كي شو أجري بأبيا. دبو آيات كشتي بشتي نفيجات خيني شكو أعظانم وقتي مستعمر خيني بشتي نفيجا بمريد يشتبه حاشتي إيه بجاب شيء بحسي فضل دست نفيجي جديد وما جادن كردي قلتي دست نفيجي شتم خويك شوان عبادتانا ين خودی خیره که گله کمازن پیدا تمروی
جوانا يهاتي الحديثة كده كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجيتن هر کسی که دست نویجه خوب بشود و جان و تازه بشود ده خود تعالی گناه توی بو غفرینیتن ده جیبتن خلاتیت وی ده ورینیت جلشه بی حتی بجا گناه توی ورین جبنی نوگت ویشک جبنی نوگت ویجیک بجا صحکی وقتی تو نویجی وقتی تو دست نویجه شوی خود تعالی همه عبادتا خشوعش مد بدن ام خوب خودت ادا بشکینیم هزرا خود ادا بکن وقتی تو چوه بر حنفیه وقتی شو بر حنفية تاني هذا خوينا تا بسم الله هكير وقتی تو دست خود شوي هزر بك أو قلنا تاكلين واريا قال هندي هزر تدابك وقتی تو عبد الله داود دفنت خو هزر بك أو قلنا تاجيك شوي ريجي واريا وقتی تو جوابت خود شوي بلا تزرت لا بيت أو قلنا سر جوابت تاجي واريان وقتی دست خود شوي سر خو بيت خو أعصى هزر تدابك أبا قلنا تاد واريان قلنا تاد جد واريان ده خوشيش دست بشيش تنبه إذا دست نویج قدر و قیمت کی جلگی مازنه هی قلنا مروی پیش کس وش نافد بدن اول شون حدیثا البحث فضل دست نویجش تنید کن و حدیث قادی دا هاتی خروج قیامت پیغمبر صلی الله علیه و سلم دمانی و سیتن شیشتنا دست نویجه جه دست نویجه و جلگ حدیثی سر فضل و خیر دست نویج شیشتنه و ابا کافی مرویه که مروی دست نویج خود جان و تازه و تمام بشودن دلویر ما بحثی شرط دست نویش شیشتنی کرد که چه و دست نویش شیشتن بخو شرط ابو نویجه دست نویش شیشتنی بخوشی شرط هین اف دل ما بحثی سه شرط کردن و ببینون ما بودی شرط اولی بری عبادتی بیت منه و عبادت بیوی نوع ده قبیل کرنه اذن ایگش وان هر سکای کرد گل نوید عمدن نویش دیا بطال بیدن دست نویش شیشتن گوتی شرط دست نویجه دست نویش شیشتنه سه شرطه هین اوجیک اوانه ایک نیت یعنی دوید مرو بین دست دل خو و بزانیدن که افکاری او نگه پیراد بید دست نویجه و جه نیتی وکی بری نگه جی مگودی کدله و شرط نینه او داوی بینیدن وکی درسا چویش زا مگودی گلا زانات بجن بید عیو یا درست نینه چونکه اینانا نیته داوید شتاکی زیده و چه حدیث بینینن و ما درسا چویش دا بحث کرد بو ایدن وقتی چه بر حنفیه مروفك العقار يشولا كيتكات شو بالحنفيه هنضاف هو دست رو جاوت خو دست خو بيت خو شيشتن باش تيجي بوقت نيفيش قولهم دست جو شيشتي لا عندي باش نبي كوارا تو تهم دست جو خو شيشتين ان يد دست نيفيش بو لا همام بچكي ميگرم بو ان خو از لوم دست خو شيشتين ببين دونه دست نيفيش چكو نياتا نه دست نيفيش شيشتن بو لازم تو نياتا خو بيني سر دل خو وشيار بخوشار مشكله ديال نيات تشينا كان نيات تشتكي بسيطه ديال سر دل خلاص يعني تقولش شو بر مغسله تو دست نویجی شو یا دلیده داد خلاص یا صناعیه گرگ باری خوش زا گیران نگن گوت شرطی دوی شرطت دست نویج شیشتن اینانا ناو خودیه که گوتنا بسم الله بری مروف دست شیشتنا دست نویجی بکد او نیتا خو بت اینیتن دی بیجیتن بسم الله دی بیجیتن بسم الله اما علماء خلاف ور سر چنده هی که بسم الله شرط آنه اوجه همیش بروی حدیثه او ابن ماجه الروايات كري پیغمبر صلى الله عليه وسلم بجد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه چه دست نویج بوینینه یه ناو خودر سر نئینیدن آنکو دست نویجوی لینینه قبیل نینه او ناو خودر سر نئینید یعنی بسم الله نکتن و جهان در علمات بیشن او بو سنته آنکو سنته تو بسم الله بکی هند علماء دید بیشن نخیر شرطه بیتو بسم الله بکی نه سنته و شرط بیتو بکی جبر هم دی جبر ظاهر به حدیثه و کی ما گفت هندک زانات بجن هرچی بیروی بیت وش قصدا نبید بسم الله دست نویجوی دی باطل بیت یعنی عمدن چو بر حنفی و نیت خوشینا و دست نویجیشید بس چون کو عمدن نگود بسم الله دست نویجوی دی باطل بیت اما اگر هات بیروی دی بیشیدن دست بگی دی بیشیدن نافره هات بیروی دی بیشیدن اگر پشتی هنگی پشتی خلاص بوشنو هات بیروی اوجو یا سیه گودیل دیف اکشیشتنا اندامم برنگه که واسه که هند مجال نکردد ناف بریده حتی اندام بودی هشک ببیدن آنکو اندام دست نویشیشتنه الدیف اک بشوتن تا سر و چاوت خوش شیشتن بشتی اینگی دستت خوب شوی بشتی این سر خوب است حقی گوید خوب است حقی بید خوب شوی اگر دست سر و چاوت خوش شیشتن و تا دستت خونه شیشتن
حتى سر جابت حشك بود خلاص بتجارة قوي سريب شو أبا أنت سر دست شو تخشيشتن دست تخشيشتن تسر خماس حنايا تو قال لي كده صاحبات هيك يقال تاخذ بسياج تاكرم تو مجيل بوي تو حشك بوي دست حشك بو ناتشي بيتو تمامكي لازم تجارة كده بيش سريب إذا أف وقت هني كيشكا چنده يتناف بريدا حتى اندام حشك ببيت اما حشك بو خلاص دي چه سريب هندي حشك نبيت دي تمامكي قال لك مثلا دست جا خوشود بتخونا شد دي الجامع تمام كده دي مثلا جوكي بينا من دي ما تون جامع بتخوشون هذا ناشي في جوي دي بطال مش حتى التبير دست جوي دي حشك بن دست جوي شي نبي اذا شرط الدست نشيشتني اينانا النيتيه وقلتنا بسم الله هي والديف اكشيشتنا اندامانا كفارخ نكفته اتناف بيني دا واگر خود حس کرد در ثابت دی بحثی رکن دست نویشگین و سنت دست نویشگین كاتشو دست نوشت إذا شيشتان والحمد لله رب العالمين والله أعلم.